Kajelang bala khodau DC ginong sanchar shnong jaganong ba nong stonya kasi palay kalapun pau ba kapor klade bagi pait ba kanya imlang baru kenyang jingpang COVID-19 hakajelang hakabarai don lang UDC ke West Jainti Hills District uba ti jerwa us em bar ki menteri ke hima nong stony ki sodar bar ki rang ba shnong hakajedan ringkat lang u MLA ke nong stony uba M Bersat BDO nong stony EAC ba DMHO ke West Khas Hills District Uwai ki sodar jo kathan nong stony ba W lingdo hapakran hakani ka jelang ulong ba kapor klayaj bat imat klade bagi paj ba kanya imlang no ba coronavirus Dana kaliang kinong sanchar shnong ki berkirpat ki bor penyai district berkatanar ka koi ka khia ban pelong ik random test haki jaka long yo bagi jaka babun brio kum hanon ba la kumnu shisen shitayo I Dr. M. Bare ila batai bagi bor penyai shnong kimdai ban tieng habadan bayap no COVID-19 namar ki volunteer ki badera eka senduk yap ban lay on tap on pinbiang ki tiar jinga da katanan ini kira random test ngatrai kat mentah Midam yo itu siti muni no kita ke jengkela ban hasil pada benai. Te kat baya kat dot pasal kat tempat ubi kan no mide ban charge ni kan no. Te haduk mide yo laga written order ni bagi ambale tahun ta te long kat nya yo bagi thok ki ambang mide ban sim pisan dari 40 ekadot kan.